amso din kadal blogo te jitono phung kaham tabun ang basa wai makang suai te ningi tong ang yang karen gerei te wati wana na tong tini hingke Sunday te especially tini Easter Sunday hingkai church ko thangnai tabuk aboni bagin rong nai tongdi ani blog no pilensim paithukjara srasan bising no noka samboi wati wana nai tongkha noka andar wasinai watui nobor bas no hom kuwai ro kwak tei noka na kuwai yale nge watui thagai tabuno gite thanani file kaijak wati wajak ba sal thamdang tongta absi karen rok skrei আর কে সাবা হামুতে ri nai si thamle kolok kajugai emne angsimile na buibo baksale baikna watuni bagai jitono tupi maya ongkho maya phungo asuke nobor phaika dugan rok se tin philjak ting thangbaika Kirim bola seni. Igot jala. Nah, gitu. Itu kanjut aja. Pasta jat kanjer kere. Pasta और दुईटा जात. ते कबो मतंग तो कत रो. बिस मौ मछना. Orang tunggu tola tong orang kai. Kata jat orang kai. Mai phải mình sai mắt trong hàng. Hey, bữa thang anh tabu hinke ang lai ro khol nai. Tan bagi hinke awan bagi khaisani sari ko. Awan bagi lai ro khol toni grana. Yang hinke lai rob lai ang kaham ke sui pai kya. Mo hinke sini mairum kuria somja. Ma hinke yango awan busu khle lai robai doloi tongo. Oro hinke ngo awan bangi rok tong. Na di current krisin yango camera stand ni torch paise video climate tong. Karen si phaliyo mian ismi yang go hinke ma bai baba dalok salai tongo khana phungo sana bagai yang bobo thuitei sa rejaya bagai akon chatungo se pranjak le yang bai sing sine baba iko yang go hinke khana phuni bagai mi kitang selemani paikha 2000 years later yang go sini awan bangai rukma bo munai paikha tabu hinke kaisa ke bono karwoi tonga ang tungmani hokol si dufung ka phaijak mongge ba hingi yang go ang tabu awan kari paijak tabu hinge sarani iko ani camera ni mobile ni stand by video khlai ma tong light grei
Hinkhe tini ani blog amsung nong sinai jotono no hor kham.